Si matong rohani amat tadi batalo mangaliat mahami. Di padao matong nasaragang di Parmaran. Baik mamang padang lihat. Kami datang macelas rohan nami majano pinarorong asal orang nami masongan hatan ini dua asal homani si bilang mah para sarang ini yang horas matok kami raja di hulamuna nama jalo saya itu malihamuna raja di pamuron nami sikap nih nama ngalian sonari be rohan nami ada nongrodo hamu nakanin manopahamu kami be hula-hulamuna tamado rohani laho manabi-nabi hamu pangurung nami inna rohanami asaradi namu asar rohami manabi-nabi hamuna jadi soalnya madi hamuna para musik nami ala logorhat nama hani laho manabi-nabi rajari pangurung nami didok di hatani natua-tua dinuat tinatan lihat laho bain tinggal pasu kami nama dongat tubuh para toga simabora mengaliat mahamiat tong tuhut masuk-masuk pangurung nami kain namang tahu partus
jadi soni madiha munara jadi panguran nami saluhna dinong rohami manabi-nabi hamunara jadi panguran nami lasma rohamuna dalam perhitiat dohami anggon apa tulus sesude marhiti tam yang nami saya sahak matong pas-pasunya matari bata tu kita saluhna terlungu bima tuhamuna panguran nami saya ditapai Tuhan madihamuna kita saluhna kajang nyumur dohot akatir di pasarian asalah boy itu tuh lam tu ringgana patopo muna kan udah ringgan marado pun akahula muna jadi sonari pe sahak matong akan nauli sahak maringgani takong kon masalah hukma akan nauli naringgani teh jadi naroha boha ina marate tuh sahatan nama kalau soal takan mau lihat